Pozdrav svima, dobrodošli na Digital Lion YouTube kanal. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da povežete vaš web sajt sa Google AdSense-om i da zarađujete novac od Google AdSense-a, to jest od prikaza reklama na našem web sajtu. Ako želite da saznate kako, prijavite se na kanal i odgledajte video do kraja. Google AdSense web sajt nam omogućava da zaradimo novac od poseta, to jest od reklama koji su prikazani na našem web sajtu. Na ovom web sajtu možete da pogledate koliko biste zaradili od AdSense-a. Naravno, ovo je informativnog karaktera i ne može 100% da vam prikaže. Ovdje izaberete region odakle ste i ovdje izaberete kategoriju čime se bavite. Zatim kliknite na izračunaj. Na osnovu mesečnog prikaza, na osnovu mesečnih poseta na vašem web sajtu vi možete da izračunate koliko bi zarađivali na godišnjem nivou. Kao što sam rekla, ovo je informativnog karaktera, ne može baš 100% da vam prikaže tačno, ali može okvirno da vam prikaže koliko biste mogli da zarađujete. Naravno, na vašem web sajtu se pojavljuju oglasi naravno koji su u niši sa vašim poslovanjem, u zavisnosti čime se bavite, tako da neće izlaziti reklame frizerskog salona, vi se bavite digitalnim marketingom. Ukoliko nemate nalog Google, vi kliknite na započnite. Ukoliko imate već nalog Google, naravno kliknite samo na prijavi se. Ovo je dashboard, to je prva početna stranica Google AdSense-a. Sa leve strane kliknit ćemo na sajtovi. Zatim kliknite na dodaj sajt. Ovdje je neophodno da unesemo URL sajta. Ovdje u pretrazi možemo ukucati web sajt naš i naravno kopirati URL. Jednostavno označite URL, kliknite na copy, vratite se na Google AdSense, kliknite paste i zatim kliknite na sačuvaj i nastavi. Sada je neophodno da povežemo sa našim web sajtom. U današnjem tutorialu ja ću pokazati kako se to radi sa WordPress web sajtom. Neophodno je da kopirate ovaj kod i da unesete na vaš WordPress web sajt u head sekciji. Moj savjet vam je da instalirate plugin sa kojim ćete lakše i jednostavnije moći da odradite ovo. Zatim ćemo kliknuti na Scripts Inserter. To je plugin koji vam ja savjetujem da ga instalirate radi lakšeg povezivanja, naravno. Zove se Header and Footer Inserter. Kliknite na kopiraj da bismo kopirali ovaj kod. Zatim vratite na web sajt i jednostavno kliknite na paste. Kada ste kliknuli na paste, scrollujte do kraja stranice i kliknite na Save Changes da bismo sačuvali sve izmene. Zatim je neophodno da označimo da dozvoljavamo da se unese novi kod i potrebno je da reloadujemo stranicu. Kliknite na Continue i to je to. Uspešno smo sačuvali kod na našem web sajtu. Zatim ćemo se vratiti na Google AdSense i zatražit ćemo pregled. Kliknite na Zatraži pregled. Uspešno je izvršena priprema sajta za prikazivanje oglasa. Kao što možete ovdje da pročitate, budite strpljivi, provera traje obično do 2 nedelje, nekad i ranije, tako da meni je došlo obaveštenje nakon 4 dana. Nakon što dobijete odgovor od Google AdSense i nakon što ste prihvaćeni, neophodno je da podesite izgled oglasa kako želite da izgledaju oni i da se prikazuju na vašem web sajtu. Hvala vam još jednom što ste odgledali video do kraja. Ako vam se svideo, prijavite se na kanal, podelite nekome kome će ovaj video značiti, a mi se vidimo u sljedećem tutorialu. Pozdrav!